ngilele ke thina nawe sibheke reflect noma phela khona khona. Remember, ungendeka you are the only Bible people can read. Njengalesithombe nje obusibona lesi. Sengishito ungakhetha ukubuka lesihlahla kodwa ungakhetha ukubuka lapha emantini. Na ubuka lapha emantini utawubona exactly sithombe salesihlahla lesireal. Ngilasibitele khona ke thina. Bantu babone uNkulunkulu hamba. Bantu babone uNkulunkulu phila. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. See you more. Chela makelwane ondeka You are in the right place. Tell your neighbor, you are in the right place. Hallelujah. Amen. Bengitshela laba abasekuseni ke ukuthi sidabe ngilokusisho imbewu yinye. Nale quality yale mbewu ayishintshi. Now tawukhanza ukuthi ngala kunemanyeva, ngalapha kunonile, ngalapha kugagato, akusile mbewu. Ngilesimo lesilapha phasi. Lesimo lesilapha phasi simo senhlito yakho. Yona le mbewu, it has the potential of bearing fruit. It is the condition of your heart that will determine what kind of fruit will come out. Hallelujah. So, you are in the right place. And thanks to Margaret Kay for following the leading of the Spirit, because that's what we need in church. And it has made my job simple.
You know, in my heart, kulamalanga kumenje nalokuthi bazalwane. Asingayi inkonzo ezithwele sibuyele emva sethwele. Because church is a place of mercy. All right. Amen. Ukahle ke nsembe. Emkhathini wethu sinemfundisi kwethu. Wasekhaya. Hallelujah. Siyacela ke wamambana sibingelele njengaka. Singakaqhubeki. Challenge ekuseni wathi na utawubona libuntu lelifana nalami enkonzweni tabe kungimi. WhatsApp bohle kuvela kuma status ebantu ngathi isikhathi sesihambile sekuthi ke MC Baba Mazibuko yithi fahla wasukuma lo Baba Mazibuko wathi fahla wahlala phansi kula kuma status akusilo walakhaya ngihlonipha lokukhulu ngicela kubingelela kumfundisi Dr JV ngibingelele kumake ngibingelele bonke befundisi ngibingelele bonke buholi bobaba bomama abantu abasha siyanibingelele egameni lika Jesu Kristu inkosi senibingelele bazalwane kusekhaya la uma umuntu afuna ku refresher emikhakheni yonke uzwa kuyindawo yokuqala la ungeza ngakhona egameni lenkosi amen siyabonga baba. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu kuhamba nathi uze kubela siqhubeka ke ne theme yethu yeminyaka reflecting the Lord's glory in all spheres of life. Praise the Lord. Usukile ke lo mnyaka besikhuluma shumela ngale theme ngetigaba letahlukahlukene. But evikini lephelile and this week we are defining what it means. Hallelujah. Kulok define what it means. Sibeke amagama lamathathu. Ligama la reflect, neligama la sphere, neligama la glory. Kuthula enkonzweni. Anginawu recap ke konke nga reflect. Ndawubeka nje kube kunye naku nje kuqala. Kuthi when we talk of reflecting, you are talking of throwing back as light, as heat or sound. Lesasithombe ke lenisibonako sithi now reflector, the choice is yours. Ungakhetha kubuka lesihlahla, but when now reflector ungabuka lamandini. Usinawubuka lamandini kodwa ubone lesihlahla. And that's what we are called to do as a church, as bazalwane. Bantu siphila eveni labo uNkulunkulu, labane, labamihiba. Umhlaba ugcwele boNkulunkulu. Wefika Paula eAthens, wehla wenyunga, wahamba. Wasinaseka ba-addressa wathi, "Hey madoda, ni bantu labakholwako. Ngoba ngisengihamba la ngakhanza ema-altar lamanenge. Lelinye lama-altar libhale ukuthi uNkulunkulu ongaziwayo. Ngiphethe loyo uNkulunkulu ongaziwayo. Ngoba lo uNkulunkulu owaziwayo ungathi wakhiwe ngetandla tebantu. Kodwa lo uNkulunkulu ongaziwayo nguye lo lodalelele nikubona ngiphethe yena ke.
ngileleke thina nawe sibheke simreflect noma phela lokhona khona. Remember, kungendeka you are the only Bible people can read. Njengalesithombe nje obusibona lesi. Sengishito ungakhetha kubuka lesihlahla kodwa ungakhetha kubuka lapha emandini. Na ubuka lapha emandini utawubona exactly sithombe salesihlahla lesireal. Ngilasibitele khona ke thina. Bantu babone uNkulunkulu hamba. Bantu babone uNkulunkulu phila. Amen. Lalelani ke bazalwane. There are two major factors. Lenda when I reflect what you are and what you have. One, nangumlo. Two, you conduct. Amen. You see, now vulumlomo njengemuntu. Ikakhulukazi njengemzalwane. Now vula nje umlomo wakho. Ukhuluma lokukhulumako. Kukwembula ukuthi unjani, ungubani, unani. Yabona nje nongikhanza ngihlethi phasi. Mhlambe ngifaka isudu yami. Ungathi lo mfokade lo. Nangivula umlomo. Tata. Nikhona abazalwane. So ungasuka unqife noma ungihloniphe even more. Why? Because by speaking I have revealed what is in me. Uthi ke Jesu ngosina Mateo. Umlomo ukhuluma ngegqwala kwenhlitiyo. Bamba la. Umlomo awakhi lutho. Umlomo ivalve. Umlomo ukhipha lokuloqwele kona enhlitiweni. Athi Jesu siyawehlulelwa ngebuningi bemagama lesiwakhulumile empilweni. That's why it matters. Now vula umlomo uthini. Kuthule ngonzweni. Unavula umlomo nje uthini. Nangabe utawukhuluma inshubaba kusho ukuthi ugwele inshubaba wena. Na utawukhuluma inzondo kusho ukuthi ugwele inzondo. Noma kusemsebentini, noma kusekhaya, noma kusebhizinisini, noma kusesondweni, na uvula umlomo, you are declaring ungubani, unani. Basi kwakhuluma Mahatma Gandhi. Wathi ngiyayithanza imfundiso yaJesu. Kodwa ngididwa ngilaba claim ukuthi babalandzeli baJesu. Nawuvula umlomo. Lalathi Jesu siyawuhlulelwa ngemagama lesiwakhulumile. Uyathi nakukhona into lefuna si understand ezilibandla laNkulunkulu. Ngilokuthi la mlonyeni wethu ugcwele kufanele kuphila. You choose ukuthi wena ufuna kudla dipitithelo. Ngoba thina labakholwa nisekhona bazalwane. Thina siyakhona kuphila ngetulu kwetimo. Simo singakedluli ngiphila ungathi kude lokukhona. Hayi ukuthi ngiyadentisa ngendiwa ngile nature yale ngiholo lengiyiphethe. Ahaya. Athi Johane yokuqala sahluko sesihlanu livesi lesine. Ozelwa nguNkulunkulu uyalinqoba izwe. Lokho inqoba, hallelujah, enqobe izwe ukukholwa kwethu. Kukholwa kwethu kuyalinqoba live.
ngalesi sikhathi bane netino tisinathendeka labalalele nalababukako bathi usilima kanti silima mloku lokwendekako phakathi kwakho kunemandla lathi above all qhamuke liqilongo laseswiti lisibheka ngasezulwini noma emafa khona emafa mbonyile haleluya kodwa ngehlulu kwemafu tikhona tinganyeti ngehlulu kwemafu tikhona tinganyeti kwente njani ngilendo loyiphethe ngilendo loyikholwako so we are called to reflect now ufika kuJesu ufike kube isikhathi seqala sekubamba lengatimulo ke bese kuthiwa ivete kungako lapha sikhamba khona kufuna sivetele ngatimulo sengibalile imisebenzi nasemakhaya nako konke bazalwane nakunento lenemandla inemandla kwendlula imissile ukholwa kwethu sibitele lapho ke thina all right angedluli kwesibili sesedlulile reflecting kwesibili sakhuluma ngama-spheres kubili nala kuma-spheres lengifuna siku-understand kwekuqala ukuthi when you talk of a sphere you are talking of bamba a place number 2 a space a place and a what and space le place and space bantu abasekhaya it is where people stay oh amen it is where people stay it is where people move and it is where people interact ngulapho ke wena ubitelwe khona and ubhekeke kumreflecta lo nkulunkulu qhamuka umhlabeleli athi li bala noche su phela Paula Barnabas lisi iBhayibheli lasebakholiwe wakhuphukele eAntiokiya wawulanda Sawula bahlala umnyaka wonke babhizi balikhuhlela libandla basina balikhuhlela libandla wathi umango lebaphila kiwo yini labo ngathi boKristu labanqane yini laba ngathi boJesu labanqane sibitele lapho njengebandla likaNkulunkulu to reflect the glory in all spheres of our lives. Kwesibili sathi it is a field of existence. It is a field of action. It is a field of influence. And it is a field of mingling. Just to take us
ngiloko ukuthi bazalwane isikhathi sifikile bantu abasha kunetinto letinye lebesi nathi labadzala silindile truth myself included lapho sichanele khona imisebenzi ungasinawo utawenza umsebenzi ufuna ube ngithishela ube nginesi ube liphoyisa nikhona makhono but as science ivula iminyango siyabona through technology ukuthi khona leminye imisebenzi lengasiya labaye university kuphela lebita ukuthi uvula ingqondo ungene ku space la ungaphila khona bakhona labaphila ngebhola kuphela ajime alibambe libhola siqeda i-AFCON I think efikile liphelile lapho kwine khona i-Ivory Coast washata indlovu te-Africa bakhona labaphila na ungangena kuleso space you'll be shocked ukuthi kunema-millionaires and as a church we have prohibited some of you with the gift of soccer. I'm here to declare uma uNkulunkulu akuvulele lo mnyango go and be a soccer star. But listen, in you being a soccer star, in that field of action, reflect the glory of God. Labanye uNkulunkulu banikete likhono lemafilimu. Ngisekhona makhono. Awusukume velile. That lady unothiwa ibhale, she's making life out of it. And ngesikhathi abhizi nebantwana badansa benda tonke letini. Hey, they make a living. All I'm saying to you, noma space sekwenza ibhale, all that is required kubhale yakho reflect the glory of God. Nikhona makhono. Reflect the glory of God. Because when time has come, we need to understand these things. Noma nguphi space la kubeke khona uNkulunkulu. Noma kusekhaya emendweni, reflect the glory of God. Labanye benu esibafati ngidibene netinto netimo cabanga kuhamba akusikwami ukuthi uyahamba noma uhambi but lengakutshela kona ikhona leminye imindeni wasinawe ehlezulwini wathunyela kuyawusimisa hey lahamba libala na uqhamuka nje ezulwini waqhamuka wena ukuthi uyosimisa unalalikhaya na ukhwesha kuyawohloka na ukhwesha phela impilo na ukhwesha nisangiva bazalwane all right angicela kwedlula sase singena ke kulamagama to try to define them ngesiHebheru na ngesiGreek ngesiHebheru sasilele igama la glory is kabod derived from kabed meaning to be heavy sasi uNkulunkulu wethu ebazalwane sikhumkane uthule enkonzweni uNkulunkulu wethu yini bazalwane khumkane uNkulunkulu wethu skora sikhonda skora thina he is heavy of the glory he is loaded of the glory he is full of the glory now sindiswa ke uthola ithana leleta wenda twambi yokhathi emsebenzini hawu amen uyathi uthi ungithishela njengalabanye bothishela but kuwena something different about you uthi uyilabor officer nomsa kodwa kuwena something different about you kuthi we have kuze udale kungathi into lengalungi bonke bafuna kuseva nguwe
because they know ukuthi abahandlisha kahle. Bayati ukuthi aba nalonga deserve ukuthola la kufunako ngaleso sikhathi, but ahamba mnanzi. Hayi ngayisho lento nisekhona abazalwane. Angakatholi. Nisekhona makhona. Yes. Uthi uliphoyisa nomqhebo. But bafise kwangathi bangahandlishwa nguwe. Njoba sengishito angakakutholi la qabanga ngoba lesi sikhathi bana beta for service. Lenye service abayideserve. But ahamba bele emuva amnanzi athi ngiphatheke kahle. Ngoba there is a difference between customer service and customer care. Labanye bahluleka nje la customer service. You can't service your customer. Lomnya noma ngawukhonile customer service ku care 0. Oh, amen. God is heavy. God is loaded. Asedluleni ke siyajamba ke lapha bazalwane, siyajamba. Sikhulumile lokunye kwalokho but vele I'm not there today. Naleli gama lengilifunako. Lengifisa silibambe. Sikhulume ukuthi lo cupboard is derived from carpet. Nikhona bazalwane. And it denotes the manifestation. Ngoba uNkulunkulu uyathanda ukuthi bonakalisa. UNkulunkulu lotibonakalisako. Hey, nike nalifunda alivesi lathi uNkulunkulu onemona. Nike nalifunda lelo verse. Lo mona waNkulunkulu awufanani nalo wami nawe. Ngoba lo webuntu uthi shangathi ngabe akusuko kwakhe ngabe kwami. Shangathi ngabe ude lesigqoko lesi ngabe sami. Umona waNkulunkulu uthi kwami angifuni konwe umuntu. Unemona uNkulunkulu ngawo. Uqhamuke wena kwintombatana uphasa impilo yakho, uphasa kweligabha lakhe. Wahamba ulengisa nje. Naje kwafika qoqobode. Mzansi bheka phasi ngathi ngiyakuthandazela bukani mina. Hello. Naje kwende njani manje? Aqobode. Neligipolo na, neyathi nyondo yakipolo. Inesikhovana la. Fike nalo lende njani manje? Qobode. Nelituba nalo. Lifike lenda njani manje na? Qobode. Nelivukuthu. Nalo lifike lende njani manje? Wena kwaqobota tonge letinyondo. Engibatshelile ke abantu labasha mana bangifa. Ngesikhathi kuqobota jekwa, kuqobota ligibholo. Ngesikhathi nilalana, ushiya kwakho, uthatha kwakhe. Ushiya kwakho, thatha kwakhe. Ushiya kwakho, thatha kwakhe. Ushiya kwakho, thatha kwakhe. Guess what? The time uyakwenza uthola umshado. Uyathola inkila beyiteka emntwana. With all the personalities ajekwa neligibholo nelituba uyawuthethe ekhaya angimathi mina mntana nami lo mntana nangu njani wafuta abane yena lo ngoba la khazi angisebe nemntwana lo nje ngilama different personalities. Bohamba wabutha tongo letiganga. Kungako nje nawuphendukako ufuna usho ukuthi hayi mina ngithinga vele kuthandazela abantu abakethu ngoba njalo sito breaker nayi into nayi nisekhona abazalwane. Yes, sito breaker lo. Oh nginebufakazi ngalabanye beni khona la ngakutshela so lona wefika neda ukuthi ngikwazi nizabathe abantu noma ke ngeke ngibasho sibobani. Lo ufikile wathi kunje sathandaza ngegama la Jesu. Labanye kuneminyaka emalimisi bedlulile nyalo. Labanye bedlulile nakuloko. Labanye bedlulile nakuloko because it is possible. Akhona lamandla.
Le ngathi umuntu yasimakathe. Hayi, iyavava. The manifestation is very important. Amen. Let's go back a minute. Sathi kuleli gama lesiGreek lelithi doxa to mean honor intended for God as the creator and judge. Praise the Lord. Honor. Hey, leli gama la honor. Hawufike ekhaya nhlale phasi ubuke leli gama la honor. Kuthi lo shokuthini? Bambake. Lapha I-honor because of two things. One, because you acknowledge God as the creator. Nakunebalefuna babe fully convinced. Ngekuthi lo mhlaba lesiphila ke wadalwa ngubani. Bengitshela abasekuseni ukuthi kusethi incwadi engeke ngayibona angathi there is a lot I don't know. But kuthi incwadi lekungakutshela ukuthi umhlaba wadale kanjani. Good. Nekuthi imdzala kangakanani. I-geography, which is part of science, izamile ukuchaza nithini ngama-fossils. Kunalama layers emhlaba. Bo. Basenami laba nenkuluma lapha. Kunalama layers emhlaba. Lebathi lileya ngelileya lekuthatha iminyaka lengaka. So bese bazama kulinganisa. But that's not true. Why do I say that? From a mere layman like me, who science, I know which when there is rainfall, kunema deposits. Lama deposits akema layers. Kungendeka kube njalo njengoba kunesangqotho nje sikhukhula. Ungamangala sinema layer. Bese uyefika ke mhlawumbe yakuphi yasika nabasika bathi cha liseselisha lama deposits asesemasha. But lana 3 years utawathi kangakala, lana 30 years utawathi kangakana. Lalela bese qhamuka sine bemfundo lephakeme. Imfundo ekhola, imfundo yeBhayibheli. Sithi sifunda iBhayibheli lithi umhlaba wadalwa ngezwi. Hey. Usustainwa ngemandla ezwi. Phela nginitshelile ngathi nawufunza igeography ithi lokwelibhola lo kuba nje ngilama axis. Lokuma axis naba kudisplay tinsi bese umbuto wami ke uthi tona le tinsi tisimephi. But ngwathi emaHebheru bese kuyangiqathulula. Kusumhlaba wadala ngezwi. Nginibekisele la. Ngasilomnye umshumayeli, washumayela. Kwase kufaka sukuma kwensizwe. Kwase Mr. Preacher, I hear you are preaching about God. Angitshele Grotman. Wavela lapho lo nkulunkulu. Yabona, that's a confusing question. Wavela lapho lo nkulunkulu. Wema lo mfundisi. Angimata becabanga. Wasinakavula umlomo wathi mfana wami uNkulunkulu akavela kanzawo ngoba kude lapha bekangavela khona. He is a self-existent God. Wasinakavela wema kodwa wangema indzawo ngoba kude lapha bekangema khona kumeke. Waseulula sandla uyadala. Nakaselula lesandla asifika kanzawo ngoba kude lapha uNkulunkulu. Abengelula sandla sakhe sifinyelele khona bese kuthiwa seqinene. Wasuvula umlomo uNkulunkulu was let there be, and there was. Glory to God. And there was. So he's the creator. Ungacabanga wena singoba ula ungumphumela nje wehlo nenyoko. Ngitshelile ngathi for you to be born you had to be created. Kwabitha udalwe uze udalwe. Lokutelwe ngilokwadalwa. Oh, amen. Yes.
We need to honor him. Ngiko nje ngihle ngithi mina ungabe ophila wena ungathi wena ustealing. Ulingisela abalabasha labakhona namhla bathatha impilo so light. Ungathi stealing utawufaka la uvumbuke ngalo. Wafa planet Earth, you are gone forever. And you need to thank God ukuthi nje akwendlulisi kule passage. Amen. Kwedlule nje kule passage. Nisekhona nkonzo. Ngulo thole thu. For God as creator, kwesibili as judge. Uyezo zaya kana ulibala. Lilanga lelimatima liyeda. Langa lemaphika ngani liyeda. Lapho iBhayibheli lithi sonke simele kubonakaliswa phambi kwesihlalo sehlulelwe. Kunesihlalo saKristu kube nesihlalo sekwahlulela. Sihlalo saKristu sethu thina labakholwa. Lapho iBhayibheli lithi labanye bethu bayongena bafike bemembe kwaKristu abendana ngemehlo akhe nakakubuka bhobose kukhanye konke ngawo abese uthi Paulo siyawumukela lokubi noma lokuhle ngalesikwenile emtimbeni sesemtimbeni. Likhona abazalwane ngiye ngithi ke mhlambe Nkosi yami nasedlula lapho nangabe imisebenzi beyimibi kuhashuke konke naloku lesikwenda la sondweni nalizulu lingajabuli ngako kuhashuke kuphele konke. At least siyabe singenile noma siyabe sinuka induthu kodwa siyabe singenile. Nikhona amakholo kodwa kube khona sihlalo sekwehlulelwa leso akaye emakholo njoba nakulesi akaye emahedeni. Lapho kulesi sekwehlulela lisithi iBhayibheli siyawuma phambi kaNkulunkulu idlale yonke imisebenzi bese lithi encwadini esambulo siyawenda so sithi kuNkulunkulu you are the righteous judge kodwa sibesihamba siyesihogweni. Kungakho ekuphileni kwethu lalela between these 2 points endzabeni yekudalwa nendzaba yekwehlulela sinemsebenzi lamkhathini wokuvuma Jesu bese siyamphilela sesiphila naye. Amen. Lela verse lela lithi he said in a loud voice, fear God and give him glory. Hey, when you fear him, you will give him what? Glory. Because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Wena nje kutaba nemkhosi wakho Friday. Sebamemetile basitaba sekhaya. Kunalaba khesa ke mahoteyini. Bakhesa ke endweni yaNkulunkulu bayelwandle kubo Durban nabo Cape Town. Bayelwandle. Kusho na iBhayibheli. Ufunzile lo ngikufunzela. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Uyoshona eThekwini wena ungayi Good Friday. Uyobuka into yaNkulunkulu but awumfundi lo nkulunkulu. Nawe eZimbabwe kunemfula lothabu ushaye iZambia but la senzeni ngilomfula la ngile fall le mshiya lo yakuseZambia mshiya ngalo kuseZimbabwe. You go there, you spend money and look at the wonders of God. Umangal base bakhamba ngetechnology bo Dubai
Now, Tanzania, you go to some places, dancing waters, some you book a man that lad. But Nabashang technology, then could Magum is natural. What Alwangungu? Uneli cap, uneli corn, uneli keep man. You buga into Yangungu long am phone. No, it's that God will judge you one day. Amen. Nakuke, mandobaketu. Yasedlula nala. Yes. Yes. Nakule ngifuna sikubambe. Bese sithandazele kwakho. God's perfection. God's glory is the manifestation or revelation of himself in a given situation to capture. Hallelujah. Lalela bazalwane. Le ngatimulo yaNkulunkulu ikuthi bonakalisa kwakhe. Ikutambula kwakhe uNkulunkulu. Esimeni lo tikhanza ubuso. Ezumzalwane. Hello? And this is important. Why am I teaching about this? Why am I busy? Why am I sweating? Trying to point this to you. Ngifuna wathi ukuthi lo nkulunkulu is a God who manifests and reveals himself in your situation. Pasan lila kunetimo lesidibana nato. But be comforted, esumzalwane. There is a God in heaven. Lothanza kokutembula. Amen. Lothanza kokubonakalisa. Amen. Nikhona makholo. Yes. Uyathanza ukutembula. Udzinga thine nawe simkholwe. In a situation to capture. Uyabona kufika eNkulunkulu. Siphila ngemandla akhe ongemalanga. But lele ngikhuluma ngako mina is special ngoba ngishito kulabe sinabonge lesine ngathi sinemakholo alafike alalele tindzaba letikhulunywa nasemisa akatweni nakuphi kuphi ukuthi we must live by miracles every day. Mina ngiyabonga ngifuna ukuphila ngemangaliso every day. I know this shocks some of you. Phela for a miracle to happen, it means there must be chaos. So I don't want to live in a chaotic situation every day. Ngiyafuna kumbona uNkulunkulu langivelele. For divine healing to take place, you must be sick. You must be what? Must be sick. I mean, if you are not sick, what is divine healing? What does it mean? It means nothing to you. Usho ungatwalela ngumuntu lona $500,000. Akutwalele kanzweni na 600,000. Kusho lutho. Oh, come on guys. Simple calculation. Anginatwalela ngumuntu mina. How. Kube mina khona le nala kungqono kunekwakhe. Hayi Gabi. Je. Amen. Phela kungako namhla nawe Europe. I mean, I saw this with my two naked eyes. And I had to ask some questions when I went to preach in England. I feel ukushona ngala isondo ku-empty, ushona ngala isondo ku-empty. But the day bemukela naku lokungumkhuhlane wemhlaba namhla bavumela tinto lesimakathi angakati passes. Impilo started going down. Ngomunye qaba ukuthi awuphula simiso saNkulunkulu uphumelele empilweni. Forget it. Amen. So iglory kaNkulunkulu ke bantu abakethu yimanifestation ne revelation yakhe uNkulunkulu
atibonakalise ku-situation. And makavela uNkulunkulu uqhamuka njengelikhozi. Lukhozi nalubona i-pray, alu-negotiate ne-pray. Nalifika likhozi fike lithi hla. Seyimile kulo. God's glory is the manifold, Baba, manifold manifestation of his graces for his goodness. Usivelela uNkulunkulu ebazalwane etimentonge ngekwehlukana kwato. Asivelele uNkulunkulu. Nalo sila kuvela kwaNkulunkulu akunawufanana. Tasivelela ngekwehlukana kwethu. Kuye ngokuthi kusiphi stage wena. Lo mnye nje avele uNkulunkulu amnikethe scholarship. uNkulunkulu manifeste i-goodness yakhe. Good that individual for the scholarship. Praise the Lord. Angicina nganakho abantu abakithi. So thandaza. Muyamfuna lo. God's glory is the divine intervention in our different spaces. Praise the Lord. Divine intervention. Ngiyalithanda leli gama. Ninathi masigama la intervention. Now, when God intervenes, kusho ukuthi uvela in your situation at a critical time. At a critical time. Labanye uNkulunkulu bavelelela sebasebodokotela abambe bawuhlinda, not that we are against. But awukhande unefear uyathandaza, qala umthandazo uyathandazela. Ba-diagnosile ukuthi la kunesigadla, la kunema-fibrosis, la kune-cancer, la kunjani. Kwathanda wase uyaqhamuka uNkulunkulu. Uyabuyela sebabathi potsho kude abasabona. Bafake intabo letibona ngale ngikhathi la amehlo ethu angaboni khona akusenalutho. God has intervened at a critical time in our situations. As well, amehlo sithandaza. Kuqala kwekubonakala kwengatimule empilweni yakho ngesikhathi ufuma Jesu uthi Jesu ngene empilweni yami. Qala kunambitha lolu hambo lolu mangalisako lapha engatimule iba ingcenye. Ngicela kuthandaza nemuntu emkhathini wethu kungenteka bekhona. Lothi mfundisi ngiyayidinga le ngathi muntu. Futhi ngifuna ukuqala lapho kuqala. Ngiqale kwemukela Jesu. Lo ingathi mulo yelithemba. He is the hope of glory. He is the hope of glory. Funa kuqala lapho na. Lapha bonke baqala khona. Nangabe khona phambi sesandla sakho umthandazo nawe. Egameni likaJesu. Nkosi nami. Ngiyayidinga lengathi muntu. Ngivise lobunanzi. Ngivise lobunanzi. Ngivise ngosi lobunanzi. Khona lusho njalo na. Ngiyakunikeza lethuba mahala. Na unambithi. Lapha kunambithile labantu. Na unambithi. Thank you, Jesus. Come that way. Jesus, I'm giving you this opportunity.
ngicela intervene. I have a situation. Outing with cars. What my cars are. Nangapona soja. Umenjela la khona khona. Ndathanda sana. La mandla a manifest. I have a situation. Ngiyamdzinga ngivelele. Lesimo lenkosi. Khona nosijama. Nakakhona ngiyakho. Sithanda sekamini kaJesu. Khona nomama. Siyathanda manje. uNkulunkulu kaIsrayeli velele. Ngiyamdzinga isimede emphekeni naso. Bible lithi uyise bekamtele esimeni lesigaba unina abengiloku ambita ngaleli gama ungathi limkhumbuta buhlungu lomfana kodwa lisithi iBhayibheli ngalinye ilanga waya kuNkulunkulu kaIsrayeli wathi uNkulunkulu kaIsrayeli mane ungibusise uNkulunkulu kaIsrayeli yanzisa imikhawulo yami uNkulunkulu kaIsrayeli vumela ingalo yakho ebesethi wami uNkulunkulu kaIsrayeli vikele ebubeni isiBhayibheli wamphendula njengekhala kwakhe na ungakhala nasi isimo embi kwami sivisa buhlungu siyakulimata singivalele mathupha singenda ngihambe kancane God of Israel hallelujah to intervene in my situation call the God of Israel is here. The God of Israel, Jesus, is here. You can cry to him. God of Israel, I need you. Intervene in my situation. Ngabekele libuhlungu mntwana sekhaya. There is a man you can cry to. His name is Jehovah. Hey, bazalwane, nivalenye into njengoba ngikhuluma. uNkulunkulu ufuna ukukhulula abantu. Oh God. Nisensa kunetinto labanye babhadla ebuhlungwini babhadle ekulimaleni khona uNkulunkulu kaIsrayeli memethela yena namhlanje msuva akhona msukizeteleka khona hayakhathila ha labanye banama-hands ekushithweni tabo letiyethethe into ngekutshele shobatali bakho akunenzaba nalo khona uNkulunkulu kaIsrayeli longomtshela namhlebeni manje ngithi nyawo ngithandaze nawo egameni likaJesu uyabiba phakathi kwakho uyabiba phakathi kwakho khona uNkulunkulu kaIsrayeli longakwendela umsana hallelujah 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 usuhlala usuhlala nesilonda ukhona uNkulunkulu kaIsrayeli
Ngitshela umusa nanamuhla. Letinye tetinto lowedlula kuto na ungatshela bemthetho kunebantu labangabotshwa. Kunebantu labangavalelwe ejele. But khona uNkulunkulu. Ayayiya. Kukhona uNkulunkulu. Longabamba lingekhathi lakho. Akwelaphe. Uphile. He's a God of Israel. Kukhona namuhla. He's here. Angithi ngiyamthanda sena. Egameni likaJesu. Khona Israel. Bazalwane ngiyayifa le. Kunebantu ufuna bakhululeke. Kunebantu ufuna bahambe namhlanje belaphekile. Bana ngithi ngiyamthanda sena. Ikhona ibhalsam kaIsrayeli. Ikhona ibhalsam. Ikhona ibhalsam. Ikhona ibhalsam. Subuyele ekhaya wopha. Kanti sofika endlini emusa. Kasia labaya, mahanda labaya, hela. Koni balsam ka Israel. Koni balsam ka Israel. Koni balsam. Kona pila haya. Kona pila. Koni balsam. Koni balsam. Koni balsam. Sekan, ikoni balsam. Oh, ikoni balsam. Ikoni balsam. Ikoni balsam. Ikoni pila. Akoni mandla. Baba egameni likaJesu Kristu. Siyabonga baba ukuthi ungumphilisi. Walaba abanhliziyo zabo zephukile. Nanamuhla ngosemini uthumele izwi lakho. Wase uphilisa abantu bakho ngalo. Ngilo lenzile nalamhla labayibhalsam. Phakathi kwethu ngegama likaJesu. You have healed us through your word. And uNkulunkulu wasenza sagejwa kufa ngegama likaJesu. Siyabonga Nkosi ukuthi ukuphiliswe ebuhlungwini. Kuzawukwenza ukuthi inkazimulo yakhe ibonakale ngathi ngoba lobuhlungu busithile lenkazimulo ayangabonakali noma sesikholiwe nguwe sihambe esikhula silimele sopha baba wethu ongcwele siyabonga namhla kukhululwa siyabonga namhla ukuphiliswa siyabonga namuhla ukuphinde senziwe whole again ngegama likaJesu Kristu ilonda ukulimala kweminyaka neminyaka siyabonga namhla uthi siyakhululwa kuko egameni likaJesu Kristu bantwana bakho basasondela phambi kwakho ubone ekujuleni kwenhliziyo ubona kulimala kwasemphefumulweni sibonga kubaphilisa uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu ngamunye nangamunye akezwe umthwalo usukile buhlungu buphelile kulila kwedlulile ngegama likaJesu Kristu ezwini lakho Nkosi kusakhulunywa ngayo yaJabesi izwi lakho lithi uNkulunkulu wabe sowuyamnika lokhu lakucelile egameni likaJesu they are receiving their blessing they are receiving their healing egameni likaJesu Kristu and isandla sakho Nkosi siba phezu kwabo kusukela manje going forward egameni likaJesu basaya ekhaya isandla sakho siphezu kwabo kuphila kuphakathi kwabo egameni likaJesu kunekushintsha namhla kulandelela kuloko kuba khona siqalekisa kuyanqamuka namhla ngegama likaJesu bangene sibusisweni sakho ezibadedela lobuhlungu enhlizweni zabo sibonga izwi lakho Nkosi ngenceku yakho namuhla emini
egameni likaJesu Kristu sibonga ugcobo libeke phezu kwakhe, sibonga Nkosi umlayezo izwe lisiphilisayo omnikeze lona namhle emini, sikunika wena udumo ngakho egameni likaJesu Kristu Nkosi. Amen and amen.